Bismillahirrahmanirrahim. Ulun kelucah ada ulun bunyati binti Bahrul Walidi disebut dengan bilangan Allah Mahamun bulan. Dengan Tuan terima menikah adik tengku Zumiyati binti Bahrul Walidi ke ulun dengan jelamen 16 Mahamun Murni tunai. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama جذوم في الحشا فراها وحينما زاء البدر لا غشاء له من ربك سهو في كفيه تسابا